Kokole pe mo ke premia kende tatake ate tau programa. Malopit. Ma fi. Fai bio no tonga ki na tonga no fa monu ia. Ta foke ene afio tamatu po ono. Ta ine koni na spau. Ta pe ke fare ha mo off. Fa ta foke tama ris kaloni to tol kalala mo ho ke fonua. E ha mata pure. Pe foke fa ta ke ka ta klotu ngai akna tol ko to pe ngai kupu na u heni ngai te popo ak ngawe fitonak mo fonuan pa pe ke tanga ta fonua fe fine fonua sola mo vulang pe fuk pa mo fata po tau kain ko to pe me muri ku nau iai nau bakai mai ki he tau kau mai he tau fata apa mo kau fa ngo I he hotan ka ta ke mutuan pe ke ton pare mia mo to komunista ni ke tai lele pa mo fa ki he ki ke tonga pe tonga ke la ko fie pe ene fio tamatui ko ono pa pe ke tane ko ni na spau pa pe ki no fare pe mo ho ek pe mo kain ko to pe mata pure mo kain ko to pe I tonga ni pa pe fo ki murina u tau fa sta la pe fo ko hi na hoko mai ki mo fui ke go ni na hoko e weekend tau fa sta pe ke ek sa pa de tau habe fa sta la ke ek ko hi ko ne ke to ni tonga ne ngo na fit po ni ta ko me fa fi o sange ko ya ha me hoko ko me fa fi po tau fa sta ke e ki e pongpongin e wa ta fai pe fu me fa malo ke ngai tapa ko to pe fo nuan fai mai nga we ngai sia si pa pe ke ngai private sector ngai business si me ngai kup ko to pe fa malo la I langa fo nu me nga we fai fa fi o pe ko hi ko mo tapa mai mo ka fa ta mai pe ku la vai o mau ui mo longo mo ui pe mo tokon ki fa la ka ta fo no pe fo ko ta ka nga me muri fa malo la ya bit malo opito ai fe popo ak mo ngai tukon keke o ku tapa mai ke te ta to be fo ke ngai motu pe ki ta ngai to glau mo to la fa malo be mo ngai ngau ku na fa me be ai o me ke hon pa wa fa malo pe fo ke ka ta ngau ngai potu ngau mo fa malo ke ko to pe ano to ngai kina ai ngau ke ka kai fo no ta te fito ki he ava ko ke hoko te fa tu ngai lo ton kai ho ta bo wa fa malo te na tol pa me ka ngai fa pure nga ka kai ku fili ko na dolu na tu mai fai fatongi hai ahon ya bu fai fia la ko hi ko ka kai na ui pa ko mo fia mo loto ma fan ai fa hoko fatongi ko hi ko ka kai fo no ko ye ko fa malo ke ngai tap ko to pe I ho ko fa malo fa ti motor ka fa yo ngo malo fa ko ngai fatongi ko ya ai fa hoko fo no ngai me ko ta fo na bo fa malo fo ke ti motor kai ma fu ke fa nga mari ko ni ke fa hoko tu pe ngai me ma ho inga ma tu yu anga ki langa fo no tau fai ne whakahoko I he kabineti I he ahoni pa pehe ko ngahi mea e ala hoko I he wiki koni ka hoko mai ko mea ula ki pena e tari kabineti e ahoni e whakalahi pa anga ke whakahoko ngahi whatongia ke awe wharerea ke whiunga mo tol miliona pe ko ngahi pa anga ia ka ua tahapo ne 5 miliona ko e hoko atu e totongi ai ako ake nau tolu nau masivesiva ko ke lava o tokoni na o tong fa ko na lere mani po hai pokalama mai o ngata I tise ma ta ko si e pokalam ko ya pokam na tongo ni e pange mamani ka ko hi ke hoko tu pe ke fe ma o tokonia ko ni ke tokoni ki na to la mai ki sun o ta oni pa ne pe he ko mau pe lere mai ai pokalama ke au ki sun na ngata I tise ma e pram ko si a fi ngoma ta pon family ona pa mau o mai asin ko ya ko ke lava o totongi aki ai ako ai ngau ko ia ka fuka mo 5 miliona mau mai 5 miliona ke tokoni ke het no atu ngai pesete taha ke to tongi ako ko tau fa na o ko kimuri ngai ako malunga nge ko ta fuka ni me na ke to lava programa no ia ko na hoko mai puran ko si na fingo me taha val miliona na to fit pen val miliona ia o ave o fakala inasi ko puranga I pange fa la ka pa ku tu wai ku ha siri ni tai minu alu e ki ai asin ko ta no fa foki pa ko to pa tu ia ka ua ko lava me ko ia ne pe ma hua leva la ha bito ka kai o ku na fetu taki mai mo fe ma wen to me ma hua to be tai mini ne ngo ko e peleri pe ni me sto pe mai na tol ko ku la to kanga mai po mai 5 miliona ke watu ia ko hi ke lava fa hoko aki ai no ko ni ko hi ko langa fonua pe ko langa teu ka kai fonua ke kaha o pe fuk ma ai mo 5 miliona o ku atu ia ko hi ke whakakato ke langa ko ni o ke nanga fare ko nai mau
te holo i he hoko koni a tsunami a koni i huafe uua. Mau whala, he peke hongo fulu miliona ange tokon paremia, ke whakakata ke langa koni ngai hala. Ngai hala lahi pa peke ngai hala whakakolo, tukui kolo kwa hongo fulu miliona ki ai, pa kwa tolu kilo o mau ange ki ai whilawe i pia moe langa koni fosoa i hapai. Pa mai ua miliona ke tokoni ki he whakalahi, pa anga ki he kautaha wakapuna lulu tai. Ko hi ke mahino piu lava whakahoka te whatongia i whataim koe ni. Pea moe paanga pe whilawe i moe nima poine tolu mau awe e koe e whalahi paanga ke sea koe o e pure angaha i pange whalalaka. Ka koe paanga koe ni koe i beke whalao ai mea koe neangu lawe ki ai. To i fit pene walu pea mihe taha walu miliona koe ai programa no. Paku mau ai ben ke whakahoma i beke he whia ko whinga moe nima poine tolu. Koe ke lawa. Pako katoa ia koe tau miliona mau tari naka peneti ke alu ke wharearea ihu ke kahau. Ai koe pango ni mo lampo whakapaanga be ngai pango mau mai. Ko hike mahino pe ku whakahako ngai whatongia koe ni me mahino pe ke lawa pe puke puke. Ai tu nga whakapaanga koe ke ai koe whanua. Ai koe me ene honi. Pako na hoko pe ku teu e ai wholau mai ai tukon paremia koe anusila ihu kahau. Tu apure lulu pe mo e aho whala i te. Ai ko o tak mai pe ia e nao Winston Peter ai tokon paremia koe misaki muri koe Nusila ai te nau he nau tolu pe aku o ku nau o mai pe mo e aku nau he i he taumahe tonaki pe nau pehe i whalai te pa nau toku fokia e ko tō pe lulu pe mo e whalai pa nau toku fokia te tokonaki ai koe ka mui whalau whakaluku fua whinga ma toko whanoa whangu tup o ku nau o mai koe ni ka imba mistai toko tolu pe ka imba kau whakafufonga wharerea pa pehe foki mo ngahi ngawe me ngahi patungai koe muri me ngahi kau whai o ngonga ai te nau yeni i he tu opure ulu whai pokalama ngahi pokalama be ngahi pokalama ahi pa kai mo ngahi whata mo e komunista pe ngahi tuunga mau i ngahi whanua pe toki lawa whalai te pe toki foki atu ai ahi mai koe whakapureanga ai tukon paremia ko o Nusila Winston Peters i he aho tokonaki. Kake mau ki mea whalu fua beku i whewhaatu i he momentu ni kau tuanga rewa ke tuan paremia e ka minista na polisi ka mea tena hokat kai mala. Mala sepa ko whamala pe kau whaengongo ki tau me tau poka mau inga pe ke mau pe ka kai taim ko ia e ngahi tutun whahepuranga ke hende ngahi ngawe mo atu ai pe ai tuunga ko e ngahi ngawe kulotonga lele pe i he lolotonga o tau. Kau tāna kat pēni ki he mea kau ku osmea ke paremia. Nā tōwho ke mofui ke mō mea i pe. I he weekend pe na e fua ia i he mea fua mofui ke ko fitu pointa. Pe nā tau whainga maali e pe nā kai ke ai ha whakatamaki hoko ki ha ngahi wahe whonua ko e tsunami. Pe i he tuunga lewa ko ia na e mahino mai peo ngā ue e tau me a koe ni ki early warning system mea nei lea koe po uli ke whai hola ke ngai whitu malunga pea nai whai pe whoke he po ko ia ke whai monitoa mea kou hoko nai report mai pe me he wahenga hapai tau whiwhangi ot motu unau he tunga le leipe ai koe malunga koe pe au ni au mai ke ni nei waha pe o e sentimita hango fulu ke he wanoa ai na kai ke ne fu esia tau o vai fonua pe ke vai fonua hapai ko e me bena mahino mai nei ia pe ki whatamak nei hoko ki he ngahi mea koe TCC ngahi taua na kai ke lava ngai fitu taki lele iai ka nei mahino mai na e lele i he hoa tolu e whakaonga tu koe whakatokanga pa na hinga tuku koe ke hoa tolu koe mea koe tau i koe aftershock o te mui mai e mofui ke ia i osi koe fuafua lulu i ngai mofui ke la ka ku tau monu ia pe na e ono poine ua pe ai aftershock malohi taha ai na e foi aftershock ia e ono na mui mai ka koe mea pe whawhai pe he taim pe he ke ua futukuange ai malu i koe ia ka e whakao ngongo na te i hau hangahi mea pe he ta tau pe mo pe au kula whai pe taim hi ula ki hau e pe au maulalo pa to osia o to hau mo pe au ia maalunga ka kou whetope ma whamari ko ni ki whakamalo atu ki he mitia tau te whito au pito pe ki he ngahi le tioko na lele poko tau te whito ki he le tioko ni a Katarina tohi waluhiwa poine nima
le pe ke le tio tonga nai kaunga tonu ai ongo le tio ko ni kono tufaki atu whakamatala I hene hau hanga tonu pe koe me senta wakai matang me fua motu o atu ngai whakamatala koe ke fua mo fuike pa koe maho inga taha koe nau hanga tari e ngahi ripoti koe me tahi ke whanongo ke kakai pe whakamaloa ke hengo le tio koe ni ki ia siaus ka ma wakimata I he poko ia na whaka mai o mau kaunga whakataha pe he poko ia pa mui kakaina na whai mai ripoti o ngo ia e he wahi whonua hapai pa mui wahi whonua tonga tapu ngari e malu pe o ngo wahi whonua me he whakatamaki o koko wai whakitau lao ko pasi e he kabineti pa koe konga pe ia ai kore ki he miti au nau whatongia maho inga pa ave ki he whalea lea maha pe na tari he kahau ai koe lao ia koe kole pe ia ki he mitia ki honau whatongia pe mua ke hoko atu pe whatongia koe hanga nei whai hongo le tio koe ni he poko ia e iai pe ai MOU e toki whakamooni he potunga koe a kupe mo hongo le tio koe ni ke sio ke oan mua e iai ha whahinga uhinga ia e tuwai ave whakamatala he taimi whakatamaki kai alu pe ia umana pe whako business kai iai pe tuunga I he MOU e iai pe ha taimi e talamai tau lere pe he ngai foi aho e fia ka pau ko a wha pe a pe ki he toenga pe totongi lewa kai oua e whakamalohi ke nau free of charge e mea he ku totongi uhila mo kau ngawe ke whai ka ko tui ke whai pe he lau mali e whetokoni a ke pule anga pa mo e miti a ngole tio tante whito ki he ngole tio ko niuna active apito hono tukuangi atu ai whakamatala e mo whakamatala ke kakai koe ke nau eke totongi mai ke puranga. Ka koe uhinga ni he taimi hoko whakatamak pe he. Ta whitu ke ngai psychology lele ngai aha pa fire recovery. Ka I he MOU pe ke na toki sio nao ki ai koe ha compensation ke taimi una whamore ke no tala. Ka koe mea mahuinga ke oa hanga e he mea pe he o whakawhi atungia hono tala e. Ai mea ki he kakai. Whakatamaki o hoko mo mea utotonu ke nau whai. Pa ko whakamalo he kau ho mo polo kalama ai whakahino koe kakai ke nau movete. Koe whui mantu koe ulak tsunami, nau whakataha mai pengi loto nuka alofa o alu. Na e au he aho e taha eu ke ki upe mea lele hala tauwha. Ka nā mo whakahino koe whitu ko hala lewa ko malu pe ia. Koe alu atu ke tawha koe ki popua o ko malu pe moia. Koe kolosi atu pe o ngatai havelu o sai pe moe. Pa nai kaho mo whakahino pe he I he ongo I he kakaiu nau o nau malu. Pa nau mau pe whakamatala he taimi koe pa nau tokanga lewa ki he mea koe nau whai I he taimi whainga taa pe. Pa koe ku tohaka pe whainga maari o ki whakamalo atu ki he ongo re tio. Pa mo sas lavaka nai ngahe pōko ia pa mo ulaki mata nai ngawe moe he pōko ia o whakahoko whatongia koe ni. O kau ngā fua whatongia pa moe senta koe ki ngai whakatamaki. Ai ku tu uia he ofisi koe oe meiteki. Ko hono ua koe mea nia ke makau pe ke malu ta watakai hono o tu e lafo o ke hono pure I lelei ai uku. E lia koe taki mamata alpe foki ke uku mo kau epe mo mea ke heia he whahinga uku kou whai o mau ai ho tau ātakai pe toi hoko ai mo ngahi hia mo ngahi mea kehe I he o tau ngahi hakau mo tau ngahi potutahi. Pau whi maurewa ke aha lau ke pure ngai kau taha kuna mau whai. Ngai kau taha lai whi kuna mai he uku kau taha muri. Pau whi mau ke nau ke tau whakapapau ngai kau taha kuna whai pau ki ha lau ku malu. Ko no ko o mai me por ngai moi ai lau whakanganga ke ave ke whalelea koe lau kono malu I koe tau whakamatala koe ki ha taha kui whale mahaki ai koe tau mea ki health information matu ke tau ki whale mahaki tau hea tau whakamatala whikak mo tau tolpa mo mahaki tau o ai ke whale mahaki ka koe koe tau unu koe ni ke e-government ke electronic ai mea kotoa o kui ai whainga maari e ke hanga hea taha ia mau tau whakamatala pa ni tuku atu hingalu I hang ngahi mea o whikau ke hanga tonu mota. Aku whikau ken pa moe privacy, pa moe malu e totono e kakai, ki e whakamatala whikau ke hanga tonu na tolu ke malu ia. Ko hono ko koe, na tani pulianga ke poupou a tonga ki hono o mai e whakataha lahi koe nu whai whakataha ui koe COP, pe koe Conference of Parties. Ai koe ngahi whonua ia koe maamani koe nau talanoa ni koe ki climate change. Ai koe tau kahau, o ku whakahoko whakataha koe ki Brazil. Ai tau kahau. Kata e tauni. Ka ku whenga se iria ke hoko mai nau tolu ai
ke fai Australia ke off mega tau tolu ko tau ko ke la hinga hi fata ha fai mi fai ke ngai fonua ko ha ke loto ko uhinga Australia ke fai mega Australia ke ongon ho tau leo ko me mi ha fonua ko to ke fanga conference pe ni pa ko hange ha talk festival ka kono fai mai ko ke off mai ki he ngal na fanongo an ke pa le ma ko Pacific climate change pa ko yo ku ave po ia atongani ka se ia ke nau hanga o host a cop tol taha I he wanoa uano ai ko tau ka ha ui pa ko tu off mai pa to la hang hata walk ia off mai ko tau wa ko fasi pe ko famalo I pa mia na to ku mai fa million na stal fu ke ta million na he ui ke kabineta ki mo ko fa million nan o kakato ni ma million ai ko emergency fund tal me wa ma valu mono o mai he pureanga ko nau paanga ia I he malu e konvensio ko fi ak climate change ko fonua ko tope ke wahe I make he ane se ni to tal ka fata make hoko pa wahe mai ni ke emergency ia o ku fika ka tonu mo ui ka kai ka waya e o so ke mo ko ha pai pa hoko ki niu pa mo vava ka uhinga ni ha me ku wesia he ta fea ko ka kai ke nau malu fe unga nau ngai api ko ngai senta ke fai ki ai hola to ai whakatamaki ko hangahi mea ki he water security ki o te nau fie inua ka la ai ko ta moe malu whakamo uile lei ai aku o mai se ni ko ni ke maunga pe I heni pe ki sune ke whakakakato e ngai whatongia ko ia I he ko whatongia pe o pule anga na kulawa tu ki mua ai public private partnership ki he pasi ai pule anga ave ki wahenga hahake pa Australia ne nai ke ave pe gue bela memorandum of understanding I hono whakalele ke siwange pe to me alele fiha me loto hala pule anga ono ave ma bai ayo sai pe hoko ate nga ko ia ki wahe hihi fo na to hanga me alele ko hala pongbongi mo fiafi o hoko ai kiu ko I he hala ka he time tatau ko funga ngawe ko ni fikawa ke pule anga ko atu ngo whaka uri mo pasi totong bihe pulanga ka totong utuia wahenga hahake ka time tatau ko tuite ne whaka aki mai mga kau taha pasi ko tau taha pona pe ka tu ngai ko lele ngai kau taha pasi tau taha pe foke pulanga ia mo ne pasi pe ko atu pasi ha sekti ha operator he sector ko ya ka ne totong mai ha rental fee ke pasi pulanga ulinga ka time tatau ko uhinga pe ke ia me pe pa hua te pulanga fai pa ko ne lava pe private sector ia fai pa holo mui pulanga ko ke ton ke fi au ia mo private sector ia fa hinga nga ko tu ko ngahi me pe ia ko lava atu ka tu ko taimi ko minister police ni minister ke public enterprise e hen pe ke tari ngai feu tu ko te taimi ke mo fa ia mo ngai feu o ko be ke hufanga e fatap de kamata ke tau fataha ko fe hui ulaki pe ko tolu pene tolu miliona ko ni gon na mo mahai go ni te la fanga ki fi famatala ki ai pe na pe ko to ni mi fe ia pe ko pa ngato ko ni ka hu ngahi pa ngato ko ni go mi muri ke patseti pe ko pa nga pe ia he ai pure anga pe ia ko hono wa Minister ko to ko ni ek premia I he to ko na mo fuike I he a ko ni na to ai o ku ko hai wakai ki he tu unga ko ia ko o hola ko akakai he ku ne anga ia to ui mai e to malo yang ia fe ma ko ia na hi hala hola ya mo hala fakava ke fai pia mo nga I he mo fuike ko ni na to osko ni o ku wai before ke timing fa fa fan ki trio ki he hola ko ni tsunami ko ha anga bakai pure anga ki he me ko na to gosi mo fui ke ko na to gosi o ku ha ni fakalaka ki mu ape o ku tatau pe ia ki he time go ku hola ko e kakai I he na fenga ki hola ki loto fonua I he to ko ni tsunami ko time na hoko ai fakatokanga ko kamata ke ngau e kakai na fatonga mato ko mahino make he ngahi fitu ni hange ko mau fitu na ke ngau hata haya mi ai na mahino na to ko halale vai tu ye ma olunga ko ta fako ki popuana na alupina to ki he
mui whakahino ai ki he tawhakia ku maalu. Pai ai mo e kaunofo ko ni hotel Dateline ni, na nau kakapena toki funga wakatolu. Pena e whahinga na nau na toki he whailot pasilika. O kakapena toki aku maalu nga whiunga pe. Ai ku kamata pe ale taimi mo whai koe ni awareness. Mo whakahino mo ngahi ako ke kaufisa kolo mo mea. O alupe ke tau tue mahino e. Kaka ko whako ko tāna ki he hala. Ai ko mau whengi whoke koe ngahi hala he tawha koe ni ki hofua aluha ki havelu. Mau whengi ke tanu whakaleleia. Ko access road pe. Mau whengi ke tā loto hafoi hala whika tolu i loto havelu. Ki alo asi ki he hala paintu ua. Pe mo hala lahi pe. Ko e tawha koe ni ke bridge. Kau tu peke ikpare mea ke ne oat pe hafa matala ki hala ko hi ko ngau ko ATP ko ia he mahu inga hala ko ia ko ngata pe hola ka mo infa ekonomi ka fuki ki kakayo ha ke tak mamata mo ngou e mo market mo ngai me ko ia mala ia ko totol miliona ko ni fa panga be me ngai panga be ia ko si ma o be pa chetlo do ngai ngai to ko ni be na sai u program ke ka te ulau fa ki get be ko tapo ni fa miliona ko ni ki he totongi ko ne ako ko kalam bena mama na ngai panga pe me mau kalam monu sila i kalam ko ta ni mai participate u lava be totong me ai ko ni ma pone tolu ko ni ave ki he pange fralaga na sai pe no ia na fa e ko tahavalu miliona na i wa tolu afaga na ai prango o si o to me fit pone valu e ma tolu ke fala i be ni ku totongi be me no go ia ai kalam ko no go ia na tahavalu to ai fit pone valu ai pe ni ke lava huma pacheti ai foi nima pone tolu ko ni ko pango ne nima miliona ko ni ki tongi no ai totongi o atu ke tokon ke fapanga ai ako ta fano i muri mo nga ya ko malunga nge ai ko panga pe mo me pacheti passport Australia wa na panga ko Australia no man to tolu miliona ko tahavalu he ta uni pa be me ta uka o me ta fa fe mana to fai mo totongi lava ngawe actually ngoya afi nga mo tolu miliona ba ko ta mau pango yo mau o mai ke lava whakahoko atu ake ngai koe ni. Ai a koe nima pone tono lava koe ave koe ki he pange whalakau kato tanak paanga koe whakalao i pe au si to tong mai bem he paanga tahwa miliona koe na no koe ki ai tong mai fi pone walu nima miliona mai paanga bem he pacheti i loto na se pono paanga a seria koe ua miliona koe lulu tau ta tau pe moi paanga mau tong mai be koe ngai toenga paanga be ngai paanga toko ni pacheti koe mo toenga hulu i paanga puranga pe mo nima go ni ave go ni faka osia ke langa go ni ai faka nofo he wafe o sa nuari go ata ni ma wafe o ani faka osia u fare go ni kisune mai no oscar do u fare go ya kai la osia ta go kwat pa pe ke ngo fulumbiona ke totongi hala ke tane u hala ai fo ko ta hai to kon pe ngai pa nga pachet pe to kon ni mai ngai funua muri o fa mu fai mo lava ai ke mau unu ke ta u ka ha u osia tu pa pe pa mo tolu kilo pe ni ko to kon ni ki fakasi o se te fo so a pai pangai ai o pango ya to kon me pe mo i panga Australia pe mo panga ko ni u miliona fakala ya ki he panga to kon ni ko ni ngai me fatama ki pa mo lava ko ngai to kon me pe mo se panga i loto mo anga pe o mai o ave ko ki fa panga pe loto pasit ko me manga pa o mai pango ni ke ave pe ke mau tari pe ke fare area ke mai ni ko panga ai ni mo no fonga ngao pa mo mai no pe ke kakai ka ko no whakapanga i o paango ni ko hika lava whakahoko ke tau mai ngao. Malo apito i pare mia koe hoka tu pehe whiu i konkone te oso no whai pa ko whawhia whia apito i ka te au i pare mia koe palani ngā ue nei e whaitu una moho kabineti loto ngalere he taimini. Koe tau polo kalamata tolo koe whakatu koe whehu e koe ki whakatu atu au ke whai mea ko loto ki aika koe whehu i pe koe haho mo way forward ke mea koko mo palani whakalakalaka ki ai foi taimi kono mo lere ai foi periote koni ki November ko inga ko mafai ko ki feito una pe mo kabineti ku mo wala ke fusilin panga tolu miliona ko pe ke te ya me ko fogi fare area ko te whakalau i bea ka ko plani nga au ia ai feito una o vahe ki he lulutai vahe ki ako vahe ki tanu hala pe ku fafie o ye nga we o fai ko kore pe ya ke mo mui ko nga na to ki osi he pure anga ane afi anga fakamore pa ko fakamore tu na pe he ko langa na to ki fakaton ta ko me to ton ke fo ia pailoa ka o te mafai o kabineti o aho ko ia o fai fanga fo i me o fai ai fa la wa ia honi
o to kanga pe ke me ko ni ke mo fo wai ta ko planning a o lo tonga pe pa ma fai pe feituna ko ta pone ni ma ko na ko algo ke to tongi ako ka ka ke hene ni sta mal e toloi pe ke to fe hu ke ni sta ko ka ta ai pe me ko malu he feituna ki to kon palemia ko climate change pe na ilo yo ya pa nga la miliona ki fe mari uri wa ke ea ko uinga ko tau tala noa tau tolu he ngai hala pule anga pe me ngai umea pe ma u viviri e pangatu unga e mo ui ko fanga uta mole ko nga ko ke hene minister ako ki ka hene minister ako mo minister fonua ana a konga ko ke kere ko fonua ko kai he pe me motu hia me konga ki haveluia hala tau fa hau foi manga tolu con ko paintu ua ko o me ke atahi o ya planning a we ai feito una ke foka to foka foke tongo ke recover pe foki mai me fanga ika ki ko o se kone tongo ko ke te ha me ia ko lukalo manga me ka tu fonua ko o fanga uta pe ko ka ho mo planning a we ka we me ata kai ko me kai ko tem ko o sia ko to ha fata mak kai ka to tongania mi fanga uta abegi ko nga be ka to ko atu ko mauna o feui ko hi ko fa miliona ko ne toktari mo ta miliona na mai ki mo ko mai ki malu ko ki tau tolo pa ma ho inga ho feui ko na ki he fanga uta na to ko se ni mau ta ofi ai pisinisi ko aluia na sta ofi ki mo he pulanga mai ko ke to hoko te langai ke loto tahi o fanga uta pa wa ke ma fa mai ki he kabineti ke kansel risko ya o ku kai ngata pe na ta tongo ka to o mai mo me feitu ke fa ke tanu ko ku hinga foki pa ku mo finga na finga pa mia ke finga ke tata feitu ko ku ngata ta fe ko ta hi ko ne feitu ko pa ke to fu ke le ko ka lava ta hi o alu ta kai i fanga uta e ko me be fa foki mo ui ko me ko ni ki ngai mata fanga ko e ko si na mau hanga o e po ngai me te ki o apoine ka o officer uipe ko ka compliance officer na takai he ngai mata fanga mo ngai fitu ko no sio ka mau pa report mai ke mau ministry ke fix hanga me kana ki he ka ba firma ke to ai to ngote mau fokat mo to fitu ko la ko veve faka ilo vengo na la ko veve mata fanga ai ko me kana ke tano ke ku la he me ku mate ecosystem ko ta to ka pe ko ta ko ka ko me kana ku hinke ai pare mia ko o mai ka lava ke hoko atu hanga pe ke ngai matafanga alo pero ko te hoko atu pe ka ataki ke fra o se feu he climate change ko ki to mo ko na office moi ko malu mo ha ko atakai ko ne to pe wala he ta fe pe hoki mata office pe asante lu ke fa mo hanga o o si keri a fra ta fe lo to no ko alfani to ngata pula ki fa ko panga na idea ke minister moi o ane afi lau miliona utuku pe ai ka utoki totongi pe o se foi tafea ka ke mai sirinio distribute atu ke me ke nga o ya ke to o os ata o frata fe ke palpale malahi foki he por nga ko ne moi ko fa nga me nga na mai me ke tokon ke tau nga o pe i hele ko ti ko mo fenga taimini ke fratonton nga me nga o ku ko ke nga ke me na ton ko mai ki ai po nga me nga we ko ke ai po mo finga ke fa foki mai ke fa ka ke nga we ka ko tu ko tai mini ke nga hi ko nu ko fan foki na project ki ka ko ta we ne valu ate ke fa ka project ATP pa ko hospital ATP ke fa mo nga we mo ke na ma tu ko nga save ke fa mo nga ke ko drainage nu ko fan ka to ke a drainage system pa fa ngawe ke u fitu ko hango sante lu ko kovta ke fenga ke to vai me ngai fitu pe ave fata fe ki ngai fitu o tukuang ai ki ta ai ka ko fa lu ku fu mo fenke ke mono ngai me pe he ku la he ngai hange ki mo vete ai ngawe he tai min ka mo fenke fa ma pop ke mo ai ngai ngawe fa ka mo ngai me pe ki he ngai mata fanga ko ngai fitu tafe malo pita to kol pare mia fra osi au pita fe au kia ko minister policy ko ya au minister public enterprise
pe ana fanongo na ke me fituna u ge panga e ua me poini miliona o ku tokoni ki he lulu tai na fanongo ane afi he tipeti he fare area ai finga ko ke fakalao i enga u kupu fe kau aki pe lo tonga ne lele more ko ke te o mai ko mo ua miliona ke tana ki ke funga more wo fuka papa ye ke pe ke mo u ye pisinisia ko ni e ku kai ke ya hakakai i loto he faka e foi pisinisi ko lulu tai na fakalere vakapuna ko hai na fakalere vakapuna ya motolu ta motala mai ai o ku mo ui ko tu ke ahoni ko CEO e ahoni na fakalere vakapuna pe kata ki na te kia wat be ai ko feito una na ke tare kita ihe poate ko ni ko e Real Tonga Airline taimi ko ya ko former deputy prime minister na ku atita vakapuna ya ka ta ko ya ya ose contract he wanoa ka ta vakapuna ko ya ko na patseti na ke mea ipenda ku hangao display ko wanoa miliona ko maula lo ta ka pa holo ya moria ki he wanima you make a profit ye tau trapanga ko ya ko fanongo mai au ko fotu pure anga tala ni ana mole mole pe vapuna ia pe feke ki ta offi ka fatu lao ke kakato pe to te sipit mai silini pe te tau privatize ko me ke fa ke tau to tamte ka ta ta mini ta was no ta to me panga retirement fund o que se hai ia te tau besia tau to ka kore ha homo ngawe o ku fai lo tonga va tai mi goni to tanu ma ke tu pe u am po ni miliona to ya u ke ka u te tana ke le more pe ka ore va o ton u fa uma fa mo ha ki mai va e mai gai Egnista Public Enterprise Koe, maro bito e sone. Koe tunga ko ua he taimini, ko tui au mou mea i ka atoa be whangantai au tau whetau laki mai a. O te keke malawa he pure anga ia whai hatu tūni lelei he te keke kakato mai u whamatala a titaia o hono whakarere potu ngawe goni. Koe ua taha ua na e amanaki e mau mai ki he weekend. Toi whain au te he ati tau te ai mea ke toi whakakatoangi. Ai au toi toloi mo e ngawe koe a hei kai lewa ke lava o unu ke he ua tolu mo ua tolu a wha koe uhi koe u manusi koe ni. Koe mahalpe ke kohoto ki kau mai ini. Ka koe whinga koe ai pure anga ke tu e whai tu ni ke whai ngofua koe. Ura ke whai tu ni e mga wha koe ni. Ke lava restore service, keine confidene kakai, ko mo amanaki kon ke teu e conference ki hapai. At a minimal cost. Ke ko whakakau pe ko highway forward to the future. Kau hange ko lave os fihia kau taha. Fihia panga retirement fund I loto he kau taha. Pe ko kau e mea to e feta complicated e whaingata ia ai fai tūtoni. Os whaka amu ki mautoluia ke fai motukuange, ke alu ki hafu. Ka koe whengaien ke uraki, ai koe whakaukau, ke uraki la lava e lavea ke tuu e toto, kai toki lerea ki whare mahaki. Ka koe, koe ke ahoni, oku ke whetotoi pe, kauta. Ai koe uingain e whai e whataunoni ke o mai haki ki subsidi vave, he hikai ke tau lava o let go. Koe tau let go pe, I he tōnga wahi taimini, koe rewa ke te aha tau la I pere ke tau negotiate ai. Ko hano ripei o e mea koe ni. Koe write off pe. That's even pika damage ke kakai whanua. Aia koe amanaki le rei pe, koe ni ko si mawe ngā ue e kau engineer ki he Y12. Hopefully, by next week, kamata katoa e foi firiti e tolu. Ai koe Y12, Twin Otter, mo sapa. Neongo koe wet list e. Ka koe lau maria e wet list ke ne
miti ai timani ka koe hanga e whakakaukau. Koe mea koe ka pau te mahanga mix o compound e whakaukau te tau whaitu tūni te ke iaha information le lei. Koe information le lei te utarat o te ke o mai whamatara paanga. Koe information le lei me atita. Ai au mau amanaki e lava o unlocka ai wataha uoua ta flow lewa uoua watolu a wha. Amanaki ia. Ka whai pe ngā ue oski a verenga e pare miapa mo puate pe solova pare mau tau whekuki mo ia. Malo. Ko ki tara te ve une mai te soane. Ki ko e panga ko ne tau million na pe ku alu ke no whakalau. Ko ai ke mau alu ko whakalahi ko ni mau alu ki whare area. Ai ko ui ko budgeti whakala supplementary estimates. Ai te mau alu ki ai. Kangara be ke whapa mahino beo ku ataki tua pe mahino u whalanga paanga mo mea ko ia. Kau mau alu he lao whalahi paanga ko ia. Alo. Ora be u whangate whakatapu. Ki premia mo e kumista. Tuan premia. Koe ki ulaki pe te ko isiwen na hak pe kaben ke lurtai o hoko tai be he lurtai. Ulaki pe ko o wat e famalo la he me vai funo babau. He waka ko na mo o mai o whaia heka babau. Tia he waka whakaafu ofa. Pea oku kai e te aha la unga ia. I he waka puna e ni tu he taimini. Na utuk fok me pe mi babau ni afi. Unga utara noa. Na uheka waka. Pau eke he kai to olahi babau. Na nau fia. Ma nau whakahoko mai ki whakahoko e nau fia. Ulak ko ngahi sea kok te tangutu e kakai. To atu liu ngau anu whaalahi he sea koin ne mai ngahi waka misaina. Au fia kakai ai. Pea uinga pe ai lawe ko ki ai ko ki me pe tak premia o ki ai kakai na o ngau he lutai. Ko alun ke ta tolu de ke to tongi na overtime. Na ngau e overtime. Ka una ko me pe ki o ti tala ko hai. Pe ke ki urea uia. Ka ai pe ke o ku na hori na to ke fekau ke na ulivi. O ke na fu livi na to na fu ngau pe na tolu. Ka ai mo si to tongi ang si na overtime he time ko na mate ai waka mo to loi mo ha kana si no fo pe malae. Pa ai ni ta tu ke to tong ki ko de pe ke pa ko te ta pe e pa ni ko yang benia e ku lave ki waka ko ni na tangut pe waka pa whakau pe ku mea na ka kai tupe waka puna ake uinga pe ko ni waka pases tol pe na hanga fikai me panga tol ngia fa noa ki pases ta puna tu ua he aho wicket aho yono e mawai panga e wakiru wa man fa noa. Kaya kita no mahina tahaya os aule ki ofia ki ta miliona. Ko mahina tahawa faingo fu no riunga mawe panga ono miliona. Fa kilo ono afi wanga fa. Ko tau be ngo ful mi hen ka pati tau ngak pe baka tau ono fa miliona o ma mi. Aya ko ki fika ko ni o tupu pe vaka ka mo o mai ha vaka puna toton. Ko palo ma ko isiu e palemia. Ko o mai ha waka puna totonu mo wawa mo hapai mo eua peha mo niwa. Ko palapare ma ngahi pulang ki mua. Te ai tau ai ma ape. Halai waka puna. Ko mana ma ta waka puna leleki alu tau Indonesia nolo na ke penkrapu ya. O mai waka puna totonu pe tataki he kai totonu hanga ko feidun mo pulang mo kapten ti ko levelewa malanga tau. Ka kibawau o kuna fo malo mai na to luai isiu e waka puna. Kau hoko take mea hoko, ko ki whaiwhi o whaipe e ono. Ko no hoko atu e pare mia, ko e whamle mole pe, mabe te holo pe o tolu, ka te wabe pe. Ko hoko pe e pare mia na o mai mi ho press conference. I ulaki kamata e preanga o whituna, mo e tongan pare mia. E lele ai ngahi office preanga, mi waluto noa ki whato noa pe ofkia, ko anga e wham. I pare mia ku hoko e pare mia i wawau. Barbara ma ok to tuayang tu akakahia i tu tabe ko tute ko demo ha wa ngai puha ba mantu ko ngai konferensia o faaki ki me ngai sia seni si urai mai ni tuneni o Barbara ma na finga ki to ovave ka Barbara ma fogia demo ko ha kai me motu he waka pe ko ka kai me uta te nau ta te nau finga ki clear me customer
ai mea uruaki te nau loto ki he fiafi e to'o mai ai puha ki tua sa ko par mai te ngoti nau to ko he ki to'o mai au toi fo ki o ke marini ke kria mi ai taulanga mo me ai ko ki panga pe ono mi panga ono avalisi hol ga to sta pun mai ofisia ai na ospe ina to he wa ofisi ko marini o sta pun na to luia o ta pun ko ya te ke tari ka pa ko afalaite hanga ko ahoni lo to mama he ka kai ko ta mai ni fia ka ne ka te alu e te orge press conference ava mulio ko ya ke te na tanto ke monite ka fe ma fo ke me ai ke fa nga me sa pate ko ki fa ko boni ke mia o ke he motolo pa ke he motoli wa ko le to fa fo ki mo ke tata pe wa mo ai ke tata we lao o ai ki na hona tolo ta pun he wa ta mai ko pe in ka me ko ke na oi pe me pe ini o fa u bange pe o mo ko hiro to ga ki fe a police kai move on nga we ke ka kai ko ki be a ku ko le pe o mo to ko ni malo do malo bito ai lava mai ke vakapuna mo me ko ya mo ne bito pe mago ai ko vakapuna ta cost effective mai lava pe cost economical me pa ku malo ko na ku ha ule ku favor fang me ko ni ki he programa ko ni ke ata ke ava nga we ho ata ta ko to pe tongan ka to o sa pe ko to pare me ni ki vagai ni potu nga we ka ku mahino ko vava uen asmai ai me ko na ka ku malo be to fa ko mai ko hi ke fa to ka ku polisia ko tau foto to ko ni ki tonga ka to ko ka we be vava ne ko na ke foto mai ko ta conference pura nga ke ma va ikai tau wa ta tau ka to pau ke ava ka to be malo Kila ge pare mi kai hao do te le ko fe u wa ka fe ta hao ko fe beno fe la ve ba mo ha ka ba ngi na ko ye ni na ko ha ni tu nga ke ta rin me wa ta fa ko la sabe ni tolu be la hiange u fe tu ko e fo wa ha pure anga tu ta ma ki no alfani ai tanu ko ya o we na u tu un fa sabe e tu usi e u apini ihi o tolo ya langa nga ya blahi pero to na ngo ka kala fo o ke ta va ka o se ni ta ni mo peono me sabe fo muy pa na to ni uma o si kai uto ma dole ta mini ta fa ko ya porque ha tu unga ko ya ta mini me ha fa ka ko ya ko ton pare mia ke to me be ko ha fa ka van gon ko ja no fa pang ko tu ga ko ne o si na unga ke ko ha tu ma ko ta mini ma ke nei hene ai ahia me kautare kita Asian Development Bank ana na hene ke no fai pota no ba mo pare mia pa mo ka minista ko ka nga tonu ki half ka wai fon wa mo savea ko Ministry of Motor Infrastructure ko Ministry kan ke mei te ko atakai ke ta pune nga area ko firma ka lava me au alu ai ka ne tu ko tai mini ku albe ke ma o pito nga me ko firma u ye ai ka nga me i tawhaki u whima, ko mea laina nao mai ki ai, ke mau whakapapau, ko e hala whakakawa, e whai e langa, i he taimi ko u whima ki whai. Ai ku ala pe ke kongi mui tau ni, tēnā hang whakapapau e kau taha koe tēnā whai ai langa. Ko ngā mea whakaataka ai, o si sio ki ai, e po ngā savea ai, pe mo e korowha e natula ki ngā mea ko whima, pe mo e tawhako e ke kere, ko swai sio ki ai, he ko hui ko e ongo tawhaki koe, e hala whakaukawa koe, ko e ongo tofia no pere. Pa ko swai e tala noa ai, ko e whuke nau timi pe heni, ui pe ko project management unit. No whaina toi ngāwe ko i tonga niki, ngai tawhaki pe ki he kere, ko mea whakaataka i ke malu. Ko hinko hono ai ngahi tolo ia, ko e pe ai ngahi uhinga whakateknikari ke, mo ngahi uhinga whakatolo i pe ia, ai ngāwe na totonu ke whai mo whakahoko. Ko ne tu ko he nau ahi mai, ko ku whakamahino i ai. Ai ku whinga aki lewa ai World Bank, pa mo Asian Development Bank i hala whakawakawa koe. Kai ngata pe whuki hala whakawakawa, ku pau ke mo ngahi hala, e tāna ke te ngahi hala ke he o huu ki hala whakawakawa pe gui ko access roads. I honga tawhaki whakatolo. Pe aku ngāu ke mai World Bank e nau kaumana tonu whakapanga. E panga teo tupu miliona e. Ai whakamore katoa ka wai access roads ki hala. Kasak pe don pa ne mia ko. Ko fi ma wen ko to dal mai to fai e me ko ni na os fai ni ta tal me wano ta fa. Ko tu on ni mai. Ko tal mai me he pangela para la ka esia
Koe pange a mamani. Koe na wha o mai be na o kautama koe kai ki maa popoanga me whonua kua me koe ki ai. Pea o mai ai he tau ku osi, Februari na report koe tau ku osi. Report i September e tau ku osi na tuk mai ai. Te nau whalala mai ke oange ke mahino, koe uhinga no te o mai na o kautama, koe tai mahino me ku oange. Koe uhinga e ne futari koe ni me sawe a whamui ke tau ene nima. Mo toloi koe no whapanga, kai tari ai u api, kawa hama o api. Koe. Na me tō hama ungoa kakala ma toloi mo me koe tama e tō o koe ki harapureanga. Koe. Koe ai koe ngahi save koe ia pope ke update fo ke usave ai ke tonu pa moe design koe alu ai hala pope ke update ngahi mea pehena ai koe ngahi hala koe ko whakapapau koe ke access roads ia pe ku toi fo I he mea koe na e huingai wana tawha pe fo ia ha whitu ke pa koe mea wha maa popo koe e project management unit e taimini ke maa Ko ki fo tai pe ia o ki fa tanaki pe ki he mea tukon pare mea. Pe taha fo ki uhinga lahi na tolo e ko ke paanga kakato ko ke fa ke ngau. Ena ono family ona be na mai ka tamu na mahuma ai. Alu ka to mea prioritize alu pe ki he whakapaanga ki he mea ko ne lu. Ai halfa pa ko mea ulava ai. Taha tau tolo ko ka ngata pe nga mea ko te ke mai paanga ko ke lava ki. Ko en ko ma. Pa ko tu ko foi alu ni ko alu ai ko o lava. Malo. Koe ki peo pia pe koe hana e palani e pule anga koe nga koe hanga koe wakai koe tau roto whito ki loto nuku alofa. Alo pe taimia ke ki toi aha veha lai mua tau mua e ata. E oto whale koloa pe me hea po te tau wakai ke halapuna mo mea. Pe kwewhe anga e palani kolo mo ngai mea pe he. Ke mahino pe ko tonga eni. He ai taime me ako asa ta tonga ia. Ia koe hingoa o whanua ko tonga ka asa tia koe. Feito ke he I he whakafotunga to koe ki ai. Pe paha palani ko ngā ki whangatangata koe uwhale koloa pe whiha langa. He osange mea eo, koe anga pe ki wakai pe upu. Whatonga I koe ai. Koe umone e hoha ai he koe potu ngau e save a moe kolowhaka natula. Koe nau wa ai koe spatial planning Ai ko natou na whai urban planning. Koe tui koe launa e pasi I he wafe hongo full tupu. Pe koe ki mua sipi Ka whakamawhai he lau e koe office koe ke nau whai mea kona koe hinki ai katari. Ka matu koe mai whai koe ni ke whingai ke whakamapopo mo whai e ngahi ngau ena kei ke whai. He kumooni ho tala noa he urban planning ke nau palani nuku alofa whakalele. Nei project ia e wopeng na nau hao o whingai ke aiange e lava o koe hai mea e flow lele ia trafiki loto nuku alofa. Pana nau ia e tuunga na iau pupehe. Koe mea tonu ke aia koe mama. Ka moni ho tala noa ki o hi he kapahe kai ke palani te tawa tatu ki he palopalema I he kaha uia. Ai kai ke soni whakalelea loto nuku alofa. Pa kos mahino pe tai mini anga ne tu ko tui fio e api no fo anga pa mo ngahi pisinisi mo ngahi ngawe anga ke I he feitu ta tau pe ko uhinga ko kai ke fire zoning ko. Ka ko mau ki he ingmista ko tai mini o ku nai mea mai mo mo liwe hingoa potu ngawe ke kawe planning he hingoa ko ai ko Ministry of Lands Planning and Natural Resources ai ko ndoki han ke to mai e fatongia ko ke tu ki mua kai lama o fai hangawe ki ai ke taimi ko le ngahi lisi ko ngahi proseki ke fai loto nuku alofa e si o le vai ki he palani ko ai va ko ni pe ka ko tu ko ngawe o na kai ke whakamahu ngai whakalele ki whai mo whai. Ka waho mōne au tau sio tatule a honi, he kai ke palani a loto nuku alofa, he tau e ni manoa pe te au ku osi. Anu tau sio mata pe ai. Ka kapahi kai ke tau lau tato palani he a honi hanga ho whehui. E te tau toi whihia tato hui parapahema aku lahi ange I he kahau. Hange pe koni koe hala puyanga, na kai ke tau wilo tato na tonu ke ai ke reini tolu e hala. Kai lava whai ngofua whi alu aki. Ka ko mahu ngai ho whehui ko hi pege hene iknista ka ko tui ko mea ngawe ke tai mini o to mai planning ke wha mahu ngai kai lava ke mauang e tau whakalaka tau kolomboa whafof molele Kata ki mui atu pe I he whatala noa ko ia ki nuku alofani lava I pe ai lahi ai ngahi tānu ku whai mo ngahi langa pe a pupupupo ngai no fo pe a oku I he ku wakai oku ia e kaunga tonu ke lahi ko ia tāwhia mo ke ngata pe maulalo anuku alofani ka koe lahi koe whepupupupu I ainofo mo ngahi langa o gena whakakau kau pe ka palani ki hono
whalele I o ngahi whosoa ke hanga tonu pe ki tahi kai whasisi ai tāwhea. Pa mui atu pe I he mea ai palemia ane nai ki he kau ahi koe ni mei no usila. O si whaina hawhi mahi no aki koe hanai ai kau mua ai ahi mai koe ni Winston Peter mo ini kau mui wholao. O sena ha mo whi mahi no aki mo no usila ki he tau mua mo uhinga koe na wholao mai ki tongani katake. Io, ai ka utari tau whiu, ai ka whiu koe ki loto no alfa. Mone ho tala no au ia ki he tōko e uhaka e ano ai loto kolo. Ai ko project na tāna ke ane nai, ai ko tau ni e hongo fulu, e project na mai ke tau hongo fulu ke whai ngāwe. Pe talo no mai project u te keipe ke kamata hangāwe ke, ai ko drainage system ki nuku alofa. Kawai low-lying areas e tawhako e pa mo e tawhako. Ko tu koni o ku o si whapapau lewa e to o mai a project o ke whakafok mai ki he moi. Uk toi pe tau mo konga pe ose project. E koe fu tau palo pale ma ko kai ke tau ma ke capacity ke tau hanga utilize. Pa anga o mai ke tokon ma tau to. O ku low capacity. Pe ko uhinga ko tau whainga fonga ngau pe ko tau lao pe ko kai ke hene ka kai totonu. O ku newesi ai tau nga ko tokoni. E koe o senga hilipo te tala mai. Ko tokoni ka tau mai ko ki tongani. Pao pese tolu noa u whakafoke ngai whanua tokoni ngai development partners koe ke tau mai capacity ke absorb. Au kaua project koe ni. Ai ko hinga a tolo project e koe ni ko whaunga whakangau. Pao to mai ke he moi ke tau eo koe ka hako mai pe koe hae ngau e lava ke to o mea koe no ke tānoa ke. Whengai ke to o vai ke alu ki tua lahi wheteke ake vai he tanu. Kai lama ke ha drainage system fo ke alu ke to o vai. Pea kai ke ngatai pa mo nga ki e palani ko na tana ka te nai ke whakanofo lele ka kai he taimin mana tu na wona to ke fitu na tikre he puanga ki mua ko ke ton whanofo e isi lele ko konga hala wave ko waha moho fo ko patangata ka whenga e spatial planning na tana ke whakanofo lele ka kai han ko talano ko ni alantu ko ni o ko sia report e he mea kui ko e climate mobility. O stala mai he motolo i koe he tau ni manoa me heni o kosia o hafe mita e aluhake e tahi. Pa koe kakai koe e unu me wheitu koe ia, koe o tu motu ko hapai mo nuku alofani. Pa mo whakakau lepo ai ke tau unu ki whei. He koe ke toe ha wheitu ue, pa koe mea o tamahi ripoti, koe wheitu pe toe ke mo unu ki ei, koe tofi a koe ene awhio. Aine ku unu a mango ki eua, ko tofia ne afio mo unu akano ku polu ki matatoa mo unu mai a atatasi ki fitu na ia hitane ka ko fehuile ko tokofi na hospital ko la wafi e na hanga motolo ai ko university ko wai kato ko nusila na nga ke tata mo modeling o na mahino mai a me ko ai ko mahu inga ko fehui ko ha me tau fa tai mini ko no foia o unwilling ka ga ki na nga we ni fitu na ia ka te tau fefe na te tai mini ke tau ai ke ki taha ke lunga foundation ho nau nofoanga. O koe penga i whanua e muri nau nofi na to he funga vai. Kau nau ai na to nau nofoanga o maa lunga mihe vai. Pa nau a alo po pāholo pe nau to he loto mea koe. Ka koe mea ia koe ngotau whakaukau ke kahau. Koe tau e tolu noa me heni. O ku fōtunga whewhea nu alof. Koe talat koe low lying areas, tau tolu noa heni manoa, e lalo he vai. Ka e whe kakai. Te nau i he funga vai ipe. Koe hai whainga langa te tau whai ma nau tolu i he funga vai. Ko ai hanga hi whare o ku nau tūpena toi o lunga funga mai. Ko hai mea whakatoireti ki ai hanga whakatapu. Ko system ke he tene tāna ke mea koe ia. Pa ma whewhe hono to e vai mea ngai wheitu. Ai ko mahinga project koe ko tāna ke. Ko palani koe unofo he po ngai whanua ma savea. Ko foi potu ngawe ku a ana e ngawe koe. Pa ku kai ke umau ke fotutua mi safo koe niki hono ngai ke palani. O sea palani mo lao. Ko resources ko ke fai aki ko me ek fai hono eke a ni pa ko taha ni me ak project ko ni ke kamata no to e vai me pa fa no flele ka kai ngai fetu ko ki tare te ke fei ko en flave mo tau mo ko ni a ko puranga mai ton pare me ko no silam ne ka mo so mi sta me ka ai ko no hinga pe ko na fa ma hinga ai ho nga o ko anu silam mo tongani ke na fa mai no ko na ma hinga ia o pito e ngai me ko ia pa mo fai nga mari ke fai ai whelongo aku mo nau kauhoanga au. O au ke he kabinet, ki huke kabinet fo ka una uhinga nau mahinga ia koe ke toi whai pata anoa ke whahino mahino mawhana
pia mo ke ngāwe le reipe ai vāko ia. Pako hinga lahi aku nau uhinga e nau whola mai. E ngai whenga maari e whae ngai whilonga, ko hai ngai mea tau kakai heni, nau tori nusi lak, ko hik mahino ki nau whaampe ke whakalaalaka i pe mo whakamalohi ai whenga ai ako, i ngai tapa ke ai whonuani pe mo nusi lak. Alo, apito Ekpalemia. Ko e whehui pen whekau akpa mo e pot ngau e tau tai, ai whoko oku whakau whatongi ai wheitu una. Nā ke mea whoko pehe kua o kua e whakaamu ke aha ongo waka tau tai long line, e ua la lahi ke omai ke tokoni ke tau tai tongani ke ruaki pe ke maamaange ika ua ke tokon ke tau tuunga wha ekonomika. Ko e whehui pe oku pāwai pe e whai e palani ki ai pe ko e whakaukau pe. Ko no wā pe, ko e whehui pe ke tokon Palemia, nā ke pehe whaka oku pesete ua e levi koe ke he waste, ka koe whakatūtū pe kua Oscar Mata. Ka koe hinga ia e whehui, pe koe tolu lewa ki he Nista Polisi, ke kau firefighters, ko tahania he ngāwe oku whātu tāmake, au pito ke he mo ui e kau ngāwe, oku ia hanau life insure, ke hui ka hoko ha whātu tāmake, tau tui pe e iaha benefiti pe ko ha compensation, ko hui ko e fu whainga ta a lahi o whitau rak me kau ngāwe. Pa ko tui o kai ko e kau firefighters pe, kau ku te iai me kau ngāwe he wakapuna, kau pailate, pe pe he whoki he kau ngāwe ko ia hange ko e tonga pāwa. O kua hanau ngahi life insure pe ke whai pe ha whakaamu ki ai, ka te kei pe ke la waia ke whakahoko. Malo Palemia. Tare tau whahi ukoeni ki he tautai ka toki mea te tuan Palemia ki he levi. Ko e ui o swai ai tala noe mo nau tolu ai ko e ongo ampasto si ave mo e while. Filo ongo ake ai ko e waka tolu me si aina, waka ua me si apani. Ka kosi toi lere whukia e maha ki loloa e nau halango e ka kuna osi whahako mai pa uswai whakatahaia o koe ai e kautaha si aina na osi fisi nau tolu e muna ngai waka. Pa uswai tala noe huku osi. Nau pe nau la ko vakai na fonga vave ta ka fai mo maha vakai finga mo tongan ke o ma fai ngawe ko ipe ko fe ma fa va ai aku ka fa ta han mo tong lere pe mo si o mo ka nga ko putunga tau tai ke ta fa ko ya ha me ke lava o hu mai tai min fai mo fai tau tai ka to ka nga va fo o ko ya ako tunga ko tai min ko ta fa kon ki levi na o mai fo ke la fa nga nga ya ku fe ma ke to ko pesete ua. Anga piko no levi ko e lolo e tāna ki e tahi. Anga pese te ua i he ngai koloko ku mai ka koe ngai kolo ai na whakatupu ko e uri he atakai hanga ngai mea lele mo ngai mi sini mo mepe. O kehe ai levi a koe ai pese koe ai koe ka nau tolu. Kana e whekau e West Authority na nau mai lao ke nau o maha palani lele lolo a koe hai mea koe ke ngā ke levi ki ai. Mo mai ange ha nau protection pe e fi hai tāna ki he levi. Kama wa o tahafa pe wa no miliona pa ai ke fai akia ai ha ke tau veve o fikau ke na o fa mai ke malu e lao pe fa asi lao he kai to hanga e hapule anga I he kahau o to ai levi ki he veve o nga akia ka me ake he hato no ha me ake ai ke asi lao ko me tana ki he levi ki he veve e ngawe aki pe ki he veve ko ai te na tu whakafoki mai ai te whtoi lao o ku malu whiunga pa tu whakahoke whakafoki pa alu le vai ke whalelea pa alu le ko tu e hanga whalelea ko hingu ni mahu ngā tu e whai pe public consultation ke whalau ka kon whakasi pa tu anki e Nista Polisi ko tam kona toi ai mofui ke pa whai whakatokanga tsunami pa na whakamalo I whalelea he guri poti ke kau tamate afi mantu koe tamate afi mo whakahaufi mo rescue services. Ko taim ko na hoko e whātoanga, ui nā tō mo kau polisi. Kau polisi ke nau takai o whai nau whahakai haa moha hia. Ko e fire services, na uo nā tō sio ke rescue hakakai o whihia ha whito. Na e toki stand down pe e au I he osi ai nima, ai wha. I he hengi ko ia ke nau mātuku wako ose whātoka. Ai ko nau tōlu o ku mawahe whakamui taha mo kau polisi, me he situation go hoko I he pehe e he senta ke whatoa koe ngai mea wha.
ku mau mari me ko to hono tala mai me senta ko fu mo tu ku mau mo fu mo fu ke pe ki ta me ho ko fa me fa muy ta ko no fa ho ko me ga ti au pe hanga leva me ku mau me ka to pa ma tu ku ang leva ka polisi pa mo fire services ko na to mama he fa muy ta mi lo to mala ko ko fa ngata ka tu pe ke pe ko ha me ko ki ni ka ta ma ti a fi ko e peke whatonton mai he paremia. Hangi ka tau na ma ostari ke ai tue ha insurance whakalo kolope. Koia. O sea, accident insurance pura nga. Koia. Kono uhinga ke nei kawa e umea koia. Koe isiu o kui he kau firefighters. Koe taimana na u debriefe koe mo kau firefighters. Koe na u commissioner. Ko mea na kongo I he mea na hanga proseni o hangi ia na whakamatala mai koe amanake pure anga ke ngowe ai eka I walo. Ka koe pulo o eka pe whāno whiunga. Aia na kongo I whaingata ia au pito ki he na whiunga. Pea ku toi mawahe whoke ai whaiawhaide sia me kau polisi. Pea toi lere pe e na recruit makehe na tolu kai ke koe anga maheni. Kai ke ilo pe koe haunga ne he pe he ai. Ka ko maunga au e ko no whakatutu. Mai ka pate mo hanga whatonga I ngahi mea mo eke. Ai mahu inga koe mea koe palani. O ngawe ake data. Ngawe ake ngahi sound technical advice. Ke whakatutu wharerei. Pate mo whatonga in so far e tau lere mai. We active pe. Koe hoko pe mea lere. O iku tanwe ka tawhea, tanwe ka tawhea. Ai au koe ke whakatutu wharerei. Ai au maunga au e rewa, ta tau pe polisi pa mai firefighters. Ke o mai ai mea uigo AMP, Annual Management Plan, ke ne hanga whakapipiki le rei patseti gogo amanaki ke whakatu ki wharearea he tauni. Ka nauhanga o mai so ka pate mohanga whatonga I koe tau I wharearea koe whamatala atita. O ku kai ke o haape whamatala atita. Ke tuunga u asset register. E ke ilo ye pure anga ko ha ko ngawe ko ha me ngawe ku yai mo lori mo me lere mo computer mo ha. Ka ko ta ko to pe new furniture, new computer. O ai ko tu ya ko ta mini ko fainga ta ya ka makatunga ya he pua pleni. Ai ko rocky o mai ko ke mo tuane me ke fa hu me ke kapeti. Pe fa foki le wa na foki. Na ulisi mai e resources o na ngawe aki ke mahino ko resources o e ka pe fa pa na tala mai toi foi e ka fa ko resources e fe mau ka mau miti ho mo expectation e ula he launga ai kakai e fonua e kai ko e report fa muy na mai ka tiau fe unha mo e ono miliona ai koloa na consume he afi ka ge lava he tamate afi o fa hafi kau kai ko na fo ia na tol he ko nga tu be pasetia ka ko ke peixe pasetia nga foi reality gon an go mo fe hanwa ki ai ke ta fe am nga me pe ko hange ko mena ke lave ki ai ki he lahi ko o koloa ku more o ku ke lava ko he ka u tamate afi o fa ha fi ko nga ko tau pehe ko funga ngau e lolotonga ai ko mo mau ko ta wene fiha tau ha u aki e funga ngau ko ngai fulori ta mate afi pe station e u fitu ke te ki fatata gen ko mau fitu I halalo ko yo fitahange ko ki ai ko nuku ko lere ko mi nuku ki halalo e ke to si he biniti hongo full be tahanim tuku ke he time fa ta fitu tak telefoni tuku ke mo taimi e te wai ko ai ka ofisa tamate afi pa na toki te favo mahalo na minite to no pa ilo na wa wange ko ki halalo ilo pe ngai fare ko ni ko kakai ko ngai fare lele pe ko ngai fare ko motua ko ne awan ko ya ko se fare ya pe ka pau mate alo sio ka hari poti ko ha la he vela ko ha la he fare na na lava fa haufi mo ko lo na lava fa haufi si ya bito
Ko fe hui le wa. O ku te ai ha founga o ke o whakaukau ai pure anga pe ko potunga ke na unga ue aki. Ma ke he me founga lolo tonga he unga ku hangange u kai ke fu lahi ange mea te na ulava whakahaufi. Pa koe ke tu waki hange ko me ana o tolu ko nga ko me. Mahino e ka tare jo. Ko e uhinga e ngā ue ku whai ko he aho ni. He hange ko whakamatala foki. Ko e ose vera e pa na e na whakahoko ke mea. Ko whakakata ke tāmate awhi, koe tāmate awhi, koe tāmate malala. Koe tokaratia tō tāmate malala. Ka koe kai ke wanga whakahangai, ai potu ngau e tāmate awhi. Koe mea ngau e whakaivia ki nau tolu he pure anga. Ke whaia ke nau ngau e, o kui kai ke hio nau nima. Koe uhinga ia koe, o mahu inga ai ke nau hanga disclose ka toa mai, hange koe ni. Nā tau toki i whelongoa, whelaua ki pei wharearea, he mate uhila. Whe koe ho haa ki koe kau whafuhonga, tok tala mai le vai a mehe poate uhila, koe kai fu misin seno reita, ko stau ani mahano motua. Koe whe uile wa, ko whe palani. Hamena kai ke lawa he palani o whoa kasi mai, koe ne a o tau ani mahi o toni whai mwhetong. Hame wai ke tau tok whaakia he horisi, pa tau toki uri eki. Koe ngai fu misin tau mate afi koe ni, lori tau mate afi koe ni. Aia ene CCE, mo ene toi motua. Koe uhinga ia e ku kore ke komisiona, mo ofa mai neongo koe ngau e lahi, ai palani. Au mone lau koe a Abraham Lincoln. A pao e maha fuakau ke utahe hou e walu, ke urak whakamoreke hou e ono, ke whakamata e mea ngau e. Fie mau e mea ngau e ia, ke palani au rak fuatu, ono execute e whatongi ia. E whai ngofu ang hene mau e mea ngau e. Malo. Katak be Minister. Ugi feu at beno o filawe e kebe ki lulu tai. Tau mari e nai o hake ni afi bena ki to e mea ki ni nai o filawe koe mea whaka ausi ke mausio ke whapōngi lulu tai kange koe lame koe ia. Ange koe lame koe te o ato e ua miliona ke whai ak beo no whinga ai he tai mini. Mo ripoti koe ni a Rau me wa we wa puna ka ba ma puna ke fetongi aki fika ko ya ka ke toki I fomatala ngi ke mahino ang ho frai ki ko ya e hinga ko no mo ke finga e be wa ka ko o ai ko ke right off pe ko ha ai me ko pa ha ko ki ai ho la ve ko na ke ha ko I kai ko right off ya ko na ke ta no mai ko right off ya no ko ni me sia ina ka pau ko ia ko uhinga ia ho fehui ko uhinga ko no ko me sia ina ko palpare mai ko kiau mantui ko tau lotu ia mai tau hiva ke omhe o tua ha konseni si uhangi hata mata ke hu he tai yo ngari ke he ia mea ko right off ko no uhinga ke ai fatala no ko no ke o mai ko tudon cabinet September tau ko si ke nau right off e pesete o anima ai ngahi kau taha koe na nau no he sirini no miseida pea right off pea moi interesi koe mea na uhanga o ngo I koe ospe foi tutuni koe ke right off pei ka kato he siti esetia e nau moa mana tuyo reni pe foi tau ko ne hongo fulu me he me no a me ka ke to tonga me aya na o mai pe na to ni ko seiti pe mo pure anga ko ni ko osi ke oange ha nau right off fe unga mo e ono miliona na to ere vai ni ma miliona na to tongi ne to tongi pe ya he a tatau pe ko kuinga ko tuai pe hono tari to tongi o fatu hu ya ka o je e ku lave ki ai ko langa ko o season na right off e valu miliona me ai to e ne fitu miliona to tongi e ono miliona straight away ko ka ta ko ne roiko refuse pe roiko ke na pe na to tupe ke mauta ke aonga ho mauivi ono langa fonua
tupe ke mauta ngari kwa o ngari tangata ko e tungi a keiti kalo pe tungi a keiti a ko protaki na wangena wangbe ospalparema tulu wa be na be mai ka pa me ke fehu ya tupe ke hoko atu homo talanga you take ke osno process oi hana kai ke na right off way he pure anga ano tautaha per na surrender kere foki ka property e pure anga ke compromise o fa more i ho langa fale tatol miliona o kati ke loto ke ta fa foki mai kere settlement yai surrender kai ho ko to ta e pure anga tonga ki si aina ko ta right off way pe tau ke ta pe kai monuia pe atamana no kau surrender kere uinga no haki fare area ke hoko mo gai malo oi malo Primeiro que eu e Benia que hoko como memória ne ta langa fu nga hilao para nganga e wiko osi e vai ho la hia e fu tu mai e pulanga anya e pulanga fafisi ke fa pekia lao ko na tali he wano alao lelei ke kakai ataha kuni forma mahi ataha I ngahi fitu tak fa elektronika kawa Facebook mo letio mo televisione me hafu ke vehui be ku ko lao ya o purianga na to osi ko na fa am ke tamate ke fa mo i mai laita ko foto be ku ya mo atu o ko tui o ku mo foto pe lava ke o ala ta ke la ko ya ko lao le mo ia kakai o fia kakai ko konga ta fatongia o purianga ke malu eta inga kakai me ta palasia me kai ko unga be ta palasia me afa mo ngai fata makfa natura ka wa fa hawa pe mo kakai o loto tangia mo loto kovi mo meheka pero unga be fe roki ke pe kulava he purianga ke ta off pa ta de fito ke ulao na fa mo ni ai mista lao o pure anga kona e whakawhisi mani ko ya ko kore pe malama nai ke tuka to lao ki o ki tua o ka to ton ki whakahui e pure anga loro tonga he fe paki mo tui mo nga me ko mo talanga an ko mo osfaka o ma mo introduction he tamna mo kamatai o ku hauna to I hema ka mo ora to mata pe ka pa de mutali mo to e to para ma ko ulo ki ko uape foi ga ho a I Paremia ko ui ko paanga ko ki ka ngowe I ta tolu ko hili ne paanga na tuku ki falaka o fon fa marketing ngowe a ka kai tonga ni ne potunga ko leipa ne be ngai paanga na I potunga ngowe ka ne o mai ai fa matala ne ave o to ni ia ai tapaka tonga ka tuku ai me ai ko ma wa paanga e kakai fonua pe ina sepe angi ia I tonga taponi pe ko me fa mama ta ko business ka muri ko pe ke fai mo ha museo ke pa to ke press conference ko ke manga ta kai pe o fa poto ke tau ke fai a fai nga fa vale ko ia o ku tonga hanu e ka ngowe o ke ya fa kai via mo ave ha fitu ave na marketi kai ave o to ni a ifita pakatonga o fe pakia mo ui a kakai o tau finga ke mo ui lele kakai kai teke e purango na te kosi a ifta paka ka ko ifta pakatonga ke te o hange ka hala ke whakamore ke panga e kakai ke ayo tamate pe kakai e panga tu hau e kakai ke tamate pe kakai e na panga tu hau na kai o atu ke puranga ke o yo a pakatonga ke tamate ke na panga tu hau o ku hala o ko le ke fanua tari ke he hoko mai ko ki me ta ko le mo o ge fa malo la hia he ni ke e to kon Paremia pa pe ke fe tonu pa mo kabineti ki wa o ben e Paremia ne o le o sia wa takai ke mono va ve ko ni mo to le ngai hala me taimi ko ne fa e tau talanga fa fonua ki foi wa taimi pe ko ia ko wi ki pe mahal ta pe fi pa to takai to he ko si e Paremia na lere a lere po uri wa tamako talo me potunga nga lai me tamako fano na fukatala no kana
Ko pe ko ngata malele mo ki na ngau I wa. Ko ui ko so ki na lele o po uri. Ka ka pal mono ka pal mono maka. Ko me be fu ko mau. Ka te ka fa he ta o tol ko hili. U te ya mono valita I wa. Wa ke ta o tol ko hili. Tu ke be a World Bank. Project a World Bank ki hala hila ki tapana mo hala ko al ki te fisi. Ko ia be ka to ko e maka pe me kere o mono ake. Ko fa malo do he action ma ai ko le be premia mo ka pu fa va he e lava nei ke ha fa inga fotu tu ko ta ho nga au partnership bo si ka pu le fa va ka o sa ko mo ka kai he ko mo tu o ai ki fa politika re hala pu anga ko le pe tu ang mo ke ngai fa ta pe pe mo pu anga pe ku na o hi ni ko pu le fa va he la I he ni mai spoti ko ai pe ia te mau fai mai a tohi o fai mai he ka ke fa tohi tangi fa le e ave fa politika re te mau tohi mai pe mau tohi ke to kon pare me mai fitu na mo ka ne ti ko I ka nga unu pa mau willing ma tohi ke mau to at a baba ka ka ngo wen mau to at ma to ma fasia te mau lava o ma mari havarita te mau lava o ma maka mai mo tohi ha ka tau ho nga u mo he pare me o ka ke lava na ona te to vai ko ni o ke na ngo anga Pako te tape pare mia ko tafea ko ni koko ko ngahi drainage ko ni patau sio ke tafea ngan na peu ka ke kawa baba ko ne tama of sakolo o dia fu anepo o ko baba o ko me ka mon be ko fa tafe nga vai ko to ko ali ko lelea mo I wafu ko ni ko tautai pa mo fa tafa nga ko ki ne ya fu tafe ko to mai al kita Quando você olha que moto for ou ia o afu pego ha o goto é perepela katoa ko foto pego atu da pegi vai pua vai mia ko fano que foto tu ko que drainage ko plan fo ka engineer memory ko da vai mia que fa fok mai ko be ka kai tongan ko hono toton ko da para paremba bene ko ta hanga ta fikitahi ko foto tu ke ni ton ke alu ke fu hange ko fu si ma vai mami en ke kala ke tafe ki ai pe ale mo fakas fa pai pa ke hakke ki o lunga ko lalo le ke kere pe to ta ma to fa ma kere ko ke alu vai pe le kita ko tu ko ma ki li ri ko fa o si pe ki pare via ko ki ko foto a tenia ko tu nga ko o ki ai EIA Ki halanga whakalaka Wengahi mea ta off Ina tolu I hinga halanga whakalaka I wawa pepe mo tongani Fu mamafa Ua mano tolu mano Peka hane whakotu ai hawhainga potu ngāwe Ke ni whakawhainga tā ia Ai mea o tutoni ki whaipi he pule anga Ko ha mea ki whai private sector Ka malo ina umana tole paanga ki whaia Whai he pule anga mea ko hia Nā maa whai ina ngāwe Kere e pule anga e pule anga Ue whakaosi e kore mia O ga ia ho ha lahi heni ki tu unga o ki ai e whamau anga. Ko no uhi ngai, tu ai ngai hopo ke whai, whakatolo he tau lahi. Ka au kwe sia he ta ataina kakai, te watu whatata, whewhe whamau anga atonga ni. Whamau lahi peta, whamau lahi ta o Elivia, pataha pe, paka mea harewa mea hoko, ko tu atu sea. He kai ke lawa ke, mai haka fa mau lai tonga he ko ngai plan foki ne fo tu ta un fulu ko hiri ia he taimi ko fa mau lai ka to pe he ko ka kai kwala fai I tongani ka ko no fo tu pe pa to loi o ki o mo le ta ina ka kai pe ko ton ki fai ha sio malo ki ai pulianga pe ko ki fa o si pe ai ki ka anga taimi ni ko ka to ko ta pe taimi malo Yo que taria de feo que hala. Ai que ne tu fo ko na palema e tan malata tolgon go osi. Na e savia ne fe ka ta ko intro ka ta se le mo finga aki na ma to kon me ka ma tol ke finga savia mo no si. Ai que na o mai ko o savia e network to tapuni ba mo vava. O mahino mai ai o ku ke no fo pe palo pare mai ko na ton ke solova e tan hala. Pea ko fika ko mau o mai mehe moi na tau whamore ke tano miliona e tano e hala
Kai fai sa ve ai o ka topa tau gosi o mai ripoti ko upalpale ma ko na tonu ko ke hanga e tanu hala ko ia o whakalele o ku ke iai pe. Ai ko nau pe he ko tau tanu ko i lalo o sai pe tanu ko tan maka. Ko foi mea ko upalpale ma ko foi inise ono ko i olunga ko i hala. Ne ke fai whakalele. Ang ko tala no ko ki men ke fai whakalele a tanu ia ko. Pa palo pale malahi ka mautol e kutoe mo palo pale mai ko finga ke whakama opo e potu ngawe mo ne tanu hala ko na fai ne ngahi mea fa sia ne ke mea ngawe ne ka mo ngai lori utamaka os ai ke mai lise ke puanga ke whakafok mai ulori me fitu ko na aveki ke mai ke fai ke ngawe ko whakamea ngawe ko mea mau ka ko mea ko panga hango full million ko mo fanonge mai he patset whalahi ko tana ke mo 5 million na ko mau to pa o se mau palante mau fata he monte komiti hala puranga ke mau approve palani ke alu to tahape tanu hala me ngai wa nga ka wa ko wa o ma fenge focus ne yafu ai fa fo ta be mo honua be mo pangai pe alu le mo mono ko na ke talano ke ko mau pa mai ni ta ko mau varita mai be fish o firma ke whakafoke u container ko so mai ki tonga ni ka toki o mai u varita ko wena e palpale mai finga ake mo ka contracta fihi ai varita ai puranga na whakatau e ka nau tolu pa ke totongi mai pa mau fihi ape ka ko fa mo pe fa le ne fiki he ngahi vahe nga ko ngawe ni hoko atu palani ke pa mo ni ho lau au ku fai ake pe me ko tai mini ke mono maka tu pe ke le pe ngai mi ka ni mau mai ko varita mo tonga ota container valu ke mai pe mau kore ke kau contracta we na varita o tonga tonga ni be ke na to kon me ke mau fata mai me na ke hoko te programa ko o tanu hala ko ta fa ko ki he atakai ko na e ke ai EIA o na ha fo ko levy pesete ta value go ngawe ko kana to fai EIA ko ngai me fo ko ne wo penge ku lau million na fo ke a value ko fica ko EIA lau kilo ka sai be ko o programa to ko ni ai ngai fo no lau na to ko kava ko tun be ke o mai ke mi sa ke pare mi ha fo tu ko tau fangi nga lo ko lo mo te ai fi ai he yo jo ko to ate se ni te na ton ke tu pe ke fa ke nga we na ho fe hu ta na ke u ta rat ko o fa ma wanga ka ta ko fa ma nga na fa fe hu e ma tol he e ta ko se fa ma anga ko na pal pal ma pe hen ko kau loya ko eligible ko ke na fa ka mau ke na fe ha na tol fa mau pa kono hinga ni ko nau me ko mau o sai me mau he nau nga fa loya ko tu mo na na tol consultant hinga project ko kau loya ko na consultant hinga project ko rate le ta hai mau na se le pa ko kau loya ko na mau ko ngai hopo o ku nau sai o sai nau se o mau ko experience ko ton na fa mau ai ku vacancy he fa mau policy ton na hongo full ko man asang e report ko to ko fa pe ko to ko no mau ai ko me whakalolo na tau ke na tong retire he tau fitu nima ka lava ke na no fo ka na ko retire he tau ono no ke whakamau ke whenga ke feto pa ku tu una le vai hopo ko ta te whakamau po si ula wa fe hopo yo te ke lava ya fai foi tau whapango ne fai ripo ka whakamau lahi malo be ku ke ofa mai ngai fonua ke totongi ma whakamau lahi ki ha ba ai tu ngai tai min pa ke tau totongi ta to ke ha whakamau lahi e whainga uhinga pe tau tori ki hau pe whamau lahi kua pālangi. Ka koe tū kua whamau lahi, nau whihia pe mona tō i he mea tatau pe. E wahe tatau e whamau ia mo e kaunga whapule anga. Pa koe tō no e tau system koe ne Remuneration Authority, ke tukuange sektoa koe whamau, kau whamau, ke ai kehe o nau wahenga. Koe uhinga koe musio e ko lava e whahinga ni iho tali na woma, ku ki hiki hake wahenga. O whakatatau e ke he kau whakamau koe ni i he tau ngai whanua kau ngā api. E ka pate nau, ai mai nau wahe na toke tatau me kau ulu i potu ngāwe mo mea, he kai ke hao kau whakamau i whamanga lahi mo whamapus. Ka kosi whakawhehu ia pe e Minister Lau kia. E Minister Lau koe kumkuhi. E ko tefto i palapari mai whamau ngā, u backlog mau pe ni hopon. U lau ngeo i whamanga lahi e mea koutou. I wau pe ki afe. Ka koe palapari mai. Ako pa ko solution ki ai whakalele e wahenga kai lama ke hao ka kai koe kuai kau loia i ki o nawa. Ka mai whaingo experience i tua ke nau o maa hu mai ke nau na to whakamau kai hao kau loia ko whitong na ko.
Ik ben meer gaat op een morgen. Ik moet me niet meer kunnen. Wah ko ia Parisino Amerika. O be ko ke whakatawa taina i ko ia mamani me tu te mo me ko ia. O ku kawa tongani hinga funu ko pau ke pesete hongo fulu na nga tuk mai ma rala fo ta ho ke tol fito afisi. Ka guesi ai ko logo hu me tongani ko la ta hai ka ku hu gi muri me tongani o ave ki Amerika. Ka o te mo ta o container manio ke ko ave ke ai pe ke ka tonga. Ai ko fisu tol fit ko na wai mo na ka tonga me ngai ko ke ko ta doli tongani ko me tolu ia la ta ko no ave ko ki ai. Porque ha buranga ki tu duri ko aku mana be ko mama po no do mama ni ye drama dami ko ta fu ke me i hu mai ko ne branga fo ka ko mai no mai ni na no fa ko tatari ngai fo no ka ko mai no mai ni ai tau ka be mo ki tau do pasi pa ko si ai be ngai ta no ngai fo no pasi ki no si la mo na do na ta no ka venga ta tau pa ko do ngai me o hake i ngai fono i whakataha whalufua koe kau take ngai fono e Pasifiki. O bebe mo ki tau tō, o tau kau mo ki tau tō le ngai mea koe, koe whakai bēni, tūunga koe, kau kei whai pēm me tāganoa, hoko me tāganoa mo e ka whahofonga koe o Amerika, koe hui koe whakai pēna o tokanga mai, ke ngā whangi whanua langa iki, i ka koe mea ko hoko koe taimini. Koe tāwha koe mea ia na e whai ke ai ho haa, i he nau tokoni mai koe ni ki koe paanga fo o aku ana koe koe Pacific Research Facility ana tari koe he ngai whataha koe ka mista paanga i he uike ko osi nau tafu fuke nau tokoni koe ki he ngai kautaha whakawāpurenga kau ai kautaha koe ni ki he MOUI World Health Organization ka ko sanga Amerika mai tokoni nau tole ke program koe Pacific o se o mai ia aku ka ko tupe mahalo e ai penga fenga mari ke te faha wa kai pehe ia ki ai I ta fa ko ia ko me ko fa maula he ka matai me a ni ma ko me ai ta me ha oi aku tu ko sin interview na wa ta me ha ke aku tu ko ta to ka ngo ke lava be ka fa mau o nga we ko hi ke ngai me ko ka ko ta ri ke te ki he tu nga go ni o tu te o nga Amerika go no foto Mare pe ek palemia kai ko ki fa manatu pe nia. Mahalo ko palemia no tolu a ke feitu una. Na ositari ngai pure anga ya ko ai wafko no muka ke kau pe palane pure anga o kore atu pe ku ke kau na he palani pe ko tuku ai pe ko hai tunga ku ai. He na ositari ngai pure anga ko ka ko whamanatu atu pe. Ko hipe, uraki pe na ia ki moe ki tamasina tō he waka o more. I he whakahifo koe uta koe no muka. Paku na iongo lahi apito ka te au, ai more ki tamasi koe ni. I he futua pe he ai anga i tau whalalaka. Ka he kai ke tau tuwaki. Hame ka ko hipe koe tuai pe ai whalalaka. Pea koe taha pe koe wafo kene tama pirinis kalauni. O ton peke tau whakapa I patau hanga o toka I ai tama pia mono ka inga e nau fiu tari pe he tari fuoloa au pito koe pare mea hono tolu o kei tari pe wafo no muka malo au pito koe me koe ki whanki I wafu ai koe na efo ki panga na wahe ki he langa whanki I wafu pe koutu koe tau kosi na hanga he puanga na toko sio ave ke Ports Authority ke na whai langa whanki wafu pa na mau ahi ki ewa mau ahi ki hapai pa mato sio ki whaunga kohono no langa na mau kore ke puanga ke whakafoki mai ki he moi ke whakatu whalelei pa mau ahi koe ki ei na mato lotonga whai langa koe ki wafu ko o nomuka ka ku mau talangi e tuku ai ke mato sio pe koe tisaini whe ai mea kou na whai aki Ko na tula ko o hapa ia o hau pepe au ia ha ke one mo bitu ka teni taki pe fanki wafu. Ka ko no muka pe we me ngahi moto ni e fai nga ke ana fanki wafu ta pe moto vava o me. Ka ko e patseti hoko ko ki he pare mia mo pu nga ke na tari e patseti ai moi o ka wai e fakalele e fanki wafu ko nga moto. Ko no muka na lo tonga lele ka mo ki ta Afrika leva ke mausio ke tisaini mo. Mo me ko ki ai ha wafu o ku tu o ki tolonga tu
e ko hiko ne tu ana ko ia ku e mausio ke megon ko mata potso so ji ton pe ke ki tu ko ga mausio fa le ki ai ke sai ko hiko frata maki e hoko e megon ke tano ke e fra hifo pase se we ga wa fle le ke ri ki ai ta puni ko ngai waka e mia ka tak fo mbole te hoko te nia ko mana tu ya ke pena ia panga ngo fulu miliona na mea mai feitu na nai na te ave tari he kabineti ke whaka osi aki a ngai whare a wha ko he hunga tonga hapai i tsunami recovery planning kana osi na stalanga hain folo ina ia panga tolu wha miliona ia na e o mai ia ke langa whare ko ia pe na e fai whakahu na kumanatu e taimina tika ke mo pure anga na mo ave tohitangi o whakahu ke whare area fe lawe i mo e whare ko ia mo no paanga ko kone o mai aki ko whehu i pe ia a lahe fu paanga kua ngā tolu wha miliona ke ki whare wangea wono walu mui mai tamitatau whare ni mangeau na o mai meisi aina incomplete whare ko ia e kana ko ngā e whatapu ko pega ko ke kakata facility ke toileti time tatau go ya ke contractor ke funky local government fraivia sector ko ya o na failanga time ni ya ko to o ka to e funky kau contractor tonga ka fra o si he kau si aina ko no i he panke fakala ka kau contractor ko ya lau kilo kanga ka te o ko ke whakatonga ke tok ni nau tol o nau tol na whailang na tau provide panga provide material ka nau ngā he whare o se panga o te kia whare ia ko ngā ka whare a wha ko koe wafe taha fitu ko whare ia ne ngā he ake wafe uowa an ko koe pia pena kuma uria na ke mahe fitu na panga walumano ni mafe whare taha walumano ni mafe he wafe taha fitu i he priote taimo premia a Chris Bohiwa Kuma pure anga koni ko recovery planning koni. Te walmano ni mafe pe he tau ko ia. To ki ka ko ta kilo, ala ko ta kilo no mano a fole tatau. Kei more pe. Pe ko si ai ka ulanga ko tonga. A honi o fanongo he proclama a nefia e deputy prime minister. Une te tufa me u ta ofi fare ko na langa he forum. Kamata no to tufa, kamata to tufa me fare ko na frasi o se ni mangiau. Ka ko sio ki he tete e fu hongo fulu miliona mono whakakakato. O kia a tita ke ne mui e fu paanga lau miliona ko ni. Ka taki whahatari. Tare te pon pare mia ia ngā whai kau lauta ke paanga. Pe paanga ko ni 5 miliona. O si maa peno paanga nai me paanga na tokon me ke ngelanga ko ni. Ai ko me whakapanga sai pe ka e tuki. Ai ko paanga tu ko ki mua ku whekau pe ke nau ke whamapopo. Ai ko e seni ko nu mai he bare mea he mea ko e ni ke totonga toa ki wai kongai ai ko ngai mo ua ia. I he whengai ko ke whakakato ko e ngai whale kai hu e ngai family. Ka ko e whehui ko ke ngai pango ki mua ia. O te kai whuke atita i ko toki alanga ni atita he o tu ko maina February. Ke atita i ko e panga ko na ngak mai he tau ko si tau atu ki he langa ko ni whanki whale. Ke mahino ko e hae e mea ko na e hoko. Ka koe tu koe tai mini mau wheng pe ke whai mo osi ki sune whanki whare kai ai ku toe. Ka whai mo oa ka kai koe ku toe koe i tu a ke whai mo nau hu ke whanki whare. Ka wai a mango i e wā ua ma kua ngā ki whenga ki osi. Ko atatasi i toi si i moia ko no muka toi si au pito mo whanoi pe a mo kanok polu i matatoa. Ai koe tu koe ni koe se niti koe e kau koe no whenga ki whai mo osi uhila mo e vai pe mo e ngahi mea koe ia ke kakato ka e oa e toinga. Ko tupe koe au iki siulai ko osi ai pe e mea koe sen koe nung mai ke whakakato ake ngai whatongi. Kata ki pe kai wha osi arewa fui wha o wawa uene u toi koe ni. Na ia e polo kalama e toko ua koe ni o kia ne misin tāpa anga i wawao. Pea ko pou lahi ki ai. Pea ne o mai ka te au ne palani u 24 hours a day. 7 days a week, 24 hours a day. Koe mea ko tokanga ki ai aho fitu he wike, owa e ua wha, pa ia me sāpate ai, tonga malanga e minister polisi i he mau sāpate i he puna sāpate waka. Au wha more fitu ona kogu mono pe, ke whakatoanga i he pure anga koe ni. O kea ngo panke la lahi,
ko tama milionea ko PSP, mo tama bilionea ko ANZ, o ku wava pe he a sapate o 5 angawe trade. Pe o ku tapu he pure anga tonga ke tohi hasia ke he aho sapate, pe ka hu hasia ke sapate he tete ke sapate he pange ta of ka wava pe matapae pange he a sapate o 5 fatau pe. Ko kore te minister police ko me ana ke kere ai ko mi sini tapa anga f post sapate ko pure anga au tu he fetu ko to o fai fatongia sapate moia ha ko tapu ia puna ba puna mo ta o ma he a sapate ka ava panke ala lawu a sapate o to pa anga ke fai hatsio ki ai pure anga ko ni lolo tonga ho to fo he malo si report ke polisi ka polisi malo misa polisi u report at ka ko pure anga ni oi misa polisi ke faka malo to no mai isi u mahu nga ko ya ka nge ko la u me ko ko na ke ba ke hanga race mai ka ko mahu inga ye tala no e funga te bile he mama ka ka tu pe ke fa sio kai ba ka ba ko ka issue fa hanga we kai ka ku mahu inga ka te u fe ki tana ke tu pe I he mea kona ke lawe ke ai whika o aku kona moi tohitangi nei whai koe he mea. O ku mo tuane o kusea he komiti tohitangi ai kapneti. Koe mau tau mua ke wika hau whoki katoa mai u tohitangi me he whoi tem ka katoa ni. Koe katoa u tohitangi nei awe pe ke pure anga ke nau whahanga ue ki ai. Pakai ke nau te whoki mai nau tole. Hange nau alu na toko alua e revendi. Alu pe o fe mo ikina ia he. Ka ku mau ngau e ki ai he koe isiu foko ni ai peke toko mai mau ripoti nai ke mahi ahon ka wai ki special cabinet he pure lulu o mai ki ai mau recommendation me he committee fe kau aki mo tohitangi ka toa tohitangi wa mai ki ahon pa koe mau palani ako koe mo kabineti wifine a hoi fitu o mai ripoti ki hawhainga tohitangi wa ke kabineti wifine he foi a ta fa foki fare ale whakarere I o whai ke umea malo ko ki tari pe ki foi fa aska fa ase Paula ko ta foi fe na e mai so an ko ha palani puranga ko ni ki herere ate time no ko ni I he mama go panga go ni ko mau fala I he panga go ni to mi na ko mi ala ko fai ke to kanga palani ko ni mau ha po to me ngai me la lahi I patunga au pa mo pal pare ma I ngai fe ma we puranga le pe le lo tonga nga no tau he maintenance ka ko me mau ju ke amna la ve ko ai hanga tunga ko hala fa ka talu e ne ha mo pe ai e pa ko mau e ko ai ngai me ai hanga va ka to tai ai mo va ka to tai ko hu be to tai ke ko ta me mau va ka I he me ka ha ko estimate ka ha ko ko u senta mo I ko he u ko u feitu ko ke loko I le e ngai me ko pa mau fa am ke le re ia e ko pe ko hanga he mea te mau ai tā to o benga he mea la lahi ke ai ko skinga te ni liu a tunga lolo tonga ka tunga to isaia malo pita malo fa malo tu ke premia pe ke don premia ing minister pe ta te feta ke motol ko fangong la le ta programa ko a honi ko ka u han ko na mea te premia o ku me me fo ton premia ko no sila I he toperul flight motonaki Kau tu mau flight ai press conference ai pa maton premia ko nusila yen be to fano no wat be ai time ko ya ke motoki lava mai ke kata frausi klesa gi ko sis class of to tamai al la mali manon no foi te matol no do pe pa na hili fai po tangat amen Koe kakato ia e polokalama ko ia ka koe whataha ai ekpare mea koe au tonga pehe ke o ngō ek minister toko wana na kau mai ke polokalama pea mo e ngahi kau tātu whake o ngō mo whamatala koe pe ke whamala ala te ngahi mea koe o ko tokange kakai whanua ekpare mea toke tā ai sa ke value ke pe foki ki he ek tokon pare mea toke tā tani la fusma alohi pe foki ek minister ko ia o pot ngai polisi mai ta mate afi pe ke ngai business ko ia pule anga ko piveni piukala pe o ate be famalo ka tek motor ko ta pe ta ka fata ha ngai fata anga pe ni fa ngai pe ak motor na e fai fatongi at me ni
Sauslavaka pe kia tana tohi pe kia tupaulea kau katarina tohi kamo mea